Happy New Year, partner. Happy New Year! And Happy New Year's kaya katamong katambayers. Happy 2013 po kaya katamongan. Partner, I miss you. I miss kaya miss po you yung too. K-Tube. Well, syempre, Kaya diba? po talaga pagpalit yung K-Tube. Ang gampang Manila. Ay naman. Hanggang international ka pa ni. Babatian kay Kuya Froy, Kuya Chris, Pizza Hut, egana-gana. Ang pabara, ako yung Sofia, datangan pong babati king Facebook kaya kami. Dakalada ka na salamat for watching K-Tube. King K-Tube. Ayan. Kaya katamong katambayers na alipa abibisiten kaya katamong fan page. Siyempre, search mo KTUBE. And i-like ye po, mag-comment kayo, mag-post kayo ng photos, videos, Yes. etc. etc. Dahil i-upload din yung video ngayon, ni pasalamatan kay Sir Paulo Sarate for allowing me to be here. Thank you so much. And partner, sana makasession ka minsan kaya kami. Aywan naman. Okay, katambayers. See you po. Magbalik kayo pa po. Kenny mo yan, King Tambayan. Tambayan na rin Kapampangan, King K-Tube! Filipao Delights, para sa sarap na hinahanap-hanap. Shop in the convenience of your home. Catch Easy Shop on SCN Cable Channel 32 for 24/7 TV shopping and on Infomax Channel 8 in the following schedule. Kaya tayo'y mawakino at reyuma aking personalan. Yeah, Pampanga, sin Lumillan, Dos Palicero. Mayapa, aldo ke kayungan, makatwa, ampong kayanakan, dos palikeros na kengausan, malungkot, kekeng pamatulan. Tirsoro, matiko, ing lagyo ko. Ba? Kakanta at susulat kong basulto. Romnik bayan eman, ing kanako, Yes, metong kong playboy kalulu. iromnik, Oh! dakalya asawa. Ba, siyempre, Hindi ngapat, Ah. kendanok Hoy! metela. Itirso, lima na rin kaya. Biyuda lang, naman na regla. Ikami ring dos palikero, nakeman po babaero. Pulo sa komedya at basulto,
iyang pangparamdam ke kayo. Dos palikeros silang ausan, nung saya ikaw panintunan, pulos at kantang kapampangan, nung sabaya soy ka na. Kami mismo nag-create ketang may na lalawin kayong bala mo, mas kaya kayong kapampangan na tikas-tikas kayo mo kayong entablado, pero yung talagang kaya mo is to entertain people kayong in a way of comedy. Huli po, para sa kayong magkanta, ika po comedy kanta, ika po mag-comedy. Ganun kayo po kayong birthday. Magkanta akong katang kanta kayong video, katapos yung magkanta ng kapampangan. Karin kayo po may kilala. Na karin niya po may start itang tandem me bilang comedy bigyan. Yung idol ko kaya tiging kampampangan, itang Boy Tikling. Yan, ito nga rin ang ko itang Roberto. Kasi yung target me, ako, yung target me talaga is to entertain people. Nung makanano milang pasayan, mag-create kami, detang may alawang ingredients kakabit mila, o tang talakad kayo yung tablado, retang taong darasan mi, ilan namang pantunan da. Tayong susulat ko, po retang kantang komedya, anong no ka rin panikwanan kung, kami nga dua, panikwanan ming damdaman paning metong makiramdam. Kung atin niya mang problema, o malungkot ya, diyan nga laki ka rin, napamatulan mo yan. Yan soy, nung sabaya, Meganan, the original, Dos Palikeros, Tirso Romántico, and Romnick Band. King salitang iniuso, paborito dalaga at pinatilyo. Dindam ko tambay king kanto, misan alto lalabas ko. King dalagang malago, sexy at mabanglo. Kanan o soy ko nung sabaya eme kanan nasi medulo nung latondan soy ko nakamaselan eme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan kanan me soy bana kaping elakwan. Pero pagkakalale pari Siyempre. otak kuluing sukat mapalyari. May walay pakman nung misan mamangata mo, heta ng pilubluban niyo, ota makagawa kapapigulo. Heme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan nasi medulok nung latondan soy ko nakamaselan eme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan kanan me soy panakapi elakwan. Oy, ay kanta soy nung sabaya, Meganan. Yan, kabampangan tamo, pag maragul tamo. Yan, tingin katamo ka ng buyers. Ano mong bulaluya, taong tilapia at karpa, may bumagisan kekang pangisnawa. Heme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan nasi medulok nung latondan soy ko nakamaselan eme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan nasi medulok kanan me soy panakaping elakwan eme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan kanan me soy panakaping elakwan eme kanan o soy ko nung sabaya eme kanan kanan me soy panakaping elakwan
Soy nung sabaya, may kanan. Yan. Kapampangan, show, abengan, kantahan, okrayan, ampong kumustahan. K-True, Kapampangan, show, abeka, kenina, kekataya. Jed's Island Resort. Travel and experience the wonders of the world at Jed's Island Resort. Visit the biggest resort in Central Luzon. Open 24 hours. Jed's Island Resort. Ingbayong mayimpis at malutong Ibat King Pizza Hut. It's crunchy time from the world's #1 pizza chain, Pizza Hut. I'm inviting everyone to please watch K-Tube, 9:30 p.m. every Friday po. Supportahan po natin yung programa. Naano po kayong prosesong agawan? If it is violated, what happens?